Малик. Он сказал: все, что ты представляешь себе, Аллах на это не похож. Но, то есть мы не должны ничего себе представлять, но мы должны знать то, что нельзя приписывать Аллаху. Мордовиядан келдім, Преслав ауданынан, Шариф Камал туған елінен. Қаян иштеп келдің, неше келерге болды? Марат абай, ягынан Салимов аша, Маратшыл. Ол кім соң Марат абай? Ол біздіңке бола активист ме ол татар? Активистларны жиючы, мероприятиялар уздыручы, татарларны жиючы, газет жазучы. Сен қанша яш? 22. 22. Диндәме инде сен үзең турында әзрәк таныштырып кит инде. Инде һөнәр кешесе сен. Ничек син диндә бүтән кушкандардың намазларын үтисеңме? Альхамдулилlah, намаз үтәм, Рамадан там. Һәм монда менә икенче көн инде сез бүген? Икенче көн бүген. Нинди менә күргәннәрне сөйләп кит, нәрсә күрдең һәм күргәнең бар идеме мондый күренешләрне? Мондай хәл күргәнем юк. Кигәндерде. Шул мәчет, ничек сукырлар ма нишиләр, методлары, методикалары бәйгә. Кигәндере. Дуслар таптыңмы соң менә? Таптым, яңы дуслар да, иске дуслар да күрелде бирет, табышты. Красноярский крайдан, авылдан Атношка Хамид исемле. 27 яшь. Беренче тапкыр килдем Казан, о Татарстан җиренә. Беренче тапкыр килдем. Белмәдем нәрсәгә дип киләм, бик кызык монда. Белмәдем нәрсә дип чынлап әйтәм. Кем чакырган иде? Шакырдылар безнең шәһәр, город шәһәрдән мулла звонитте, телефоннан шылтыратты, авылдагы муллага берәр яшь егетне җибәрегез дип. Син авылдагы мәчеткә йөрисең инде. Намазлар укыйсың, сине беләләр анда бит. Беләләр. Мин үзем учитель физической культуры, балаларны өйрәтәм. Шул авылда торам. И вот шулай итеп килдем инде монда. Бик рахат, бик матур. Өйләнгәнме соң син? Юк. Мөслимәләр күрәсең инде. Алла бирсә. Бик матур город монда, бик әйбәт. Беренче тапкыр килдеңме әллә? Беренче тапкыр Казанда булган юк. Шул основной причина монда килүем шул нәрсә инде. Казанга килү, Казанны күрү. Яхшы сөйләшәсең, син гаиләдә сөйләшәсеңме шулай татарча? Авылда, авылда сөйләшәм. Ул сезнең татар авылы саналамы? Татар авылы. Әле татарча сөйләшәләрме? Сөйләшәләр. Руслашып бетмәделәр? Юк. Без анда Афәрин. Бер 4-5 кеше генә руслар, марҗалар бар инде, әз генә. Мәчеттә менә ярдәм мәчеттә монда күрмәүчеләр менә монда. Нинди хис туды күргәч? Менә мәчеттә бик матур. Менә кешеләрне күрдеңме соң анда? Кешеләрне дә күрдем. Без булдык анда менә Кылшарифка гына бар булмады. Кылшариф дип килгән мин. Монда Кылшарифтан башка да күп икән мәчетләр бик матур. Ассаламу алейкум. Benim adım Alim. Ben Kırım'dan gelem. Yanı Hayat organizasyonun председателі olam. Başı olam. Bunda geldik gençlerle tanışmaya ve bu güzel organizasyonda katkı vermeye inşallah. Bugün biz bu rehabilitasyon sentri ve mescidi ziyaret ettik. Çok memnunuk. Çok güzel şeyleri gördük ve öğrendik. İnşallah bizge büyük bir fayda olacak ve inşallah biz de ablan şeyleri düşünmeye başlarız. Kırım'da yapmaya ve tırışmaya inşallah. Kırgızistan'dan Mirkamilov Abdullah, Kroşa hem Belgiya'dan Shibukayev İmran. İkisinin de visları 50 kilogramlarının. Bismillah, davay, durduruz. Sülgünü. Biz yardım içinde ötkərəbiz. Bizim görməyişlər bilan çıraqlıq oldu. Onlarga ekskursiya ötkərdik. Mənə bugün hazır indi biz balalar üçün kiçkinə sabandı yasadıq. Onlarda sıpıq görməyişi balalar üçün. Bizim festivalimizin açılışı bitdi, yanlı ötdü. Bizim festivalimiz bu yılda 8-ci festival. Elhamdülillah yaşlarımız köp, Allah bir şadlanıp geldiler. 100 kişi mi Aynur? 100 kişi mi? 100'e yakın delegat degenleri. 100'e elbette 100'e yakın delegat geldiler. Türlü regionlardan, Kırım'dan da geldiler, başka yerden de geldiler. Tatarstan'dan bizden 40'a yakın kişi, Rusya'dan bizden 35'e kadar olanlar yine bizden geldiler. Şunday şəp isim saylaganlar ana. Ama maksatı, zor maksatı neydi eken?
Uyuштыруучу буларак нәрсә диярсез? Biz bu maksat isim kuşkanda büyük uylagan idik, indi gerek isim kuşarga deyip, hem de yine biz o komitet bilen jılganda maksat isim kuşarga bulduk. Biz yaşlar indi, yaşlar barımızda yüzü bilen indi maksat koyurga diyoruz, alga taba barga diyoruz, indiler maksatlar alga taba. Çağalarda şu yaşlarımızga maksat indi maksat tradisiyon İslam'da da gösterdiği hem de içik sosyal yağından da işlerge bütün yaktan da tırışacağımız indi gösterdirge. Bizim indi ekskursiyalarda Bulgar şehirine barı hem de indi bize Şıgardamga inşallah barıp aytacağız. Andaki kültürünü qarap aytasımız kele. Mine oldu yaşlarga göstertesiz gelen içik anda yaşlılar, Tatarlar yaşlılar inşallah bir-birsine buluşup yaşlılar.